Ngiyanibingelela lonke bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Igama lami-ke ngu-ST kwabaqala ukungibona uDlamini uSibalukhulu. Bafowethu, kukhona umcimbi oyobuwenzeka lapha eThekwini ngomhla ka-15 March, umcimbi kaMphostoli u-Andile Kamajola. Abaningi bazomkhumbula ngey'ngoma zakhe anokuyibhala. Khona into engathi uyasenzela lapha eThekwini. Sibona amaphosta nje anokuhamba lapho ko-Facebook asithi ake simfonele. Ngisacela ukuzwisa nansi ingxoxo yami naye asicacisela ngale event yakhe ezayo ngomhla ka-15. uNkulunkulu anibusise-ke, ngicela nizwe. Apostoli Andile Kamajola, siyabingelela mfundisi. Sibingelele kona ST, sibingelele nababukeli bakho nabalaleli kwaze kwayintokozo ukukhuluma nabo namhlanje. Sithi nje sibingelele esikhulu esithi uhambo lwamahubo nezihlabelelo zikamoya. Apostoli, ngayiphuthe elikhulu ukuthi siyi-media house yabazalwane siwubona umkhosi uhlabe ikhwele lingaka ezweni lonke jikelele ebese singabi nethuba ngawo, kanti i-media yethu ingeyabazalwane ngaba silenzanga iqiniso uma singakhulumisani nawe ngomsebenzi omuhle kangaka owenzayo. Mpostoli, lento engaka ofisa ukuyenza, ofuna ukushisa neTheku, kwenze njani mpostoli? ST, sibonga uNkulunkulu Nceku ngethuba asipha lona lokuhlonipheka kakhulu ukuthi sizithole nathi singabancinyane sikwazi ukuthi inkosi sisebenzise into enkulu kangaka. ST, mangakhuluma iqiniso ngilokhu ngidinga nje ukuvuswa ebuthongweni ngoba ngathi ngiyaphupha. Nkosi yami. Ngathi akumina, ngathi ngizibuka ephusheni. Yewona mawuphupha uzibuka. Ngathi ngiyazibuka ephusheni ngibona lento eyenzakalayo ngathi awuyazi yankulu lento ngaze ngamzwela lo muntu. Ngiyamzwela lo muntu engimbukayo ngoba ngiyazibuza ukuthi umi kanjani lo muntu. Wenza kanjani lento? Ngesilungu bathi we have come to a place where nobody has stepped. Wow. Nyathela umuntu. Zakho kumele uyikhumule ngoba ungcwele lo mhlaba. Mpostoli, uhlabe umkhosi ngomhla ka-15 March sukela lapha ntambama ngabo-6. Ngiyazi ukuthi abantu vele sengasiza ikhathi zokufika lezo u-6 mhlambe kuyobe kusekuqala kwawo lo mcimbi, noma mhlambe kawusinikeze monje mpostoli more details usuwasho nje. Ngiyazi ukuthi wona akhona abhaliwe kwiposta kodwa sesithi ngoba sikhuluma nawe just ukuthi nombukeli wethu ayizwele ngeyakhe indlebe usuyisholo wena nokugcizelela kwamazwi wakho nje about ngawo lo mcimbi. Uyabona ST, ngithi malandela Nkosi, ngithi bekungafanele ukuthi emlando nophuthwe yilo mcimbi. Ukuthi into leyana efika kanye in a lifetime. Sure. Okulandela lana sekobe suka ama celebration. Hey madoda. Kube sekubungaza sesithi awu sibungaza ama-copies angaka sedayisiwe. Sibungaza ukuthi sihambe igalelo lingaka, sibungaza lokho nalokho esikubonile nomunye sethi selingenile uhambo lwamahubo ebandleni lami njalo njalo. Kodwa i-launch ukwethulwa kwayo is groundbreaking. Ukwethulwa kwayo is historic. Ukwethulwa kwayo into esithi ingqophamlando. Into la khona abantu ekumele noma sicela ukuthi baphume ngobuningi babo kuyimanje ST amatikiti ahamba lento esabisayo. Inkosi yami. Kade ngisho ngithi yabona uLwesithathu noLwesine basop. I know. Lwesithathu noLwesine basop. Funa ukhulume nathi sesithi hayi sekuvele kanjalo sephelile. Inkosi yami. Ngoba abantu bathokozile bajabule. Mfowethu ST sasingekho kubhalwa icilongo levangeli. Ngokushabelela siyambonga uNkulunkulu ngecilongo levangeli, kodwa inkosi ayimile ukukhuluma. Yes. Khuluma namanje yikho Andile Kamajola ethe la kwagcina khona okhokho bethu OKJJ ababla umzuzu nayo uJesu
ababhala igama lenkosi leyinqaba ngingumfokazi apha emhlabeni ngifuna izulu khaya lami sizoqhubeka khona kodwa ke manje siqhubeka ngomunye umyalezo thina sithi ngendlala indumiso Yesu walameva ukuze akhonzeke kahle uThixo yabona ke thina ST sizothi abantu ke abaphuthume lapha na web ticket yes baye web ticket go to www.webticket.co.za noma uthi uye Boxer Superstores noma uye Pick n Pay lonke yes thola itikiti lakho hayi mfowethu ngicela ukukutshela asenze ihaba and ngenile ama inbox izingcingo njalo abantu besho mfowethu ukuthi hey amatikiti bayawathenga bayawafuna ukhona nje umfundisi ST ngesonto ledlule umfundisi uMamane uvele wathenga amatikiti ka 40,000 yo wakhipha 40,000 ebandleni lakhe wathi ngithengela ama elders ami futhi ngithengela nezisebenzi enkonzweni yo wayethi kupossible futhi ngi1 day mhlawumbe agcine aka 100,000 ha izolo besebandleni i-double portion family church mfundisi wakhona wathi mina sengifuna incwadi wathi ngesonto elizayo Sunday sesibuye ICC so besihlabela yona le nkonzweni siphethe imalini kwavele wa-order same time ngisho lokho kunamahlono baba uBishop Nhlapho omunye wabantu ababhala i-forward kule ncwadi uvele wathi impostoli u5,000 copies ngiyawu-order yo wale ncwadi baningi njalo umpostoli Collins Dlomo wenze esifanayo naye wadedela wakhe ama-copies athi ufuna ukwathenga ngobani abantu bathi awu kanti ngempela ivuselele kwaprofetha ngayo ifika siphila na imadod amehlo ethu asibonile isimanga senkazimulo ngifuna ukumemezela ezweni lakithi eNingizimu Afrika ngithi mani ubona umphongolo kaSomandla madoda madoda udlula niyawuphuma endaweni enikuzo niwulandele ngifuna ukumemezela abafowethu ukuthi umphongolo kaSomandla ufikile ezweni laseThekwini njengamanje uhlezi phezu kwe-ICC Arena njengoba uhlezi phezu kwe-ICC Arena kukhona o-Andile kaMajola no-ST nabanye abathi asakwazi ukunaka okunye ezifana njengey'nkomo zaseBethshemesh ezithi imbele yayigwansile futhi amankonyane efuna ukuncela kodwa zathi kunento esiyithwele asikwazi ukuncelisa Pastor thanda kaxole ngaleli vika kaxole namadimoni awaxole noma ngabe yini ebekwendlebe endleleni akushintsha kuhlehli u15 awubekwanga emhlabeni ubekwamazulwini u15 awubekwanga nje uAndile kaMajola ubekwe izulu uqobo lwalo and ST declare sithi leli viki it's a holy week Nkosi yami okwamukela okungcwele okuvela kuNkulunkulu yalabazalwane nini enihlabelelile nathi ngiyinhlamvu yeso lakhe akafuni ngami yalilingelo siba sengiphathe ngesandla madoda yinini esinibhalele bazalwane nasho nahlabelela nagibela emapulpiti nagibela e-stage nathi nama ngazi ngiphunyuke kanjani namanje ngisamangele kanti nakalokhu ST yili bandle silibhalele la inqaka lahlabelela la ngene altare lendumiso suka madoda nathi liphakanyisiwe yachitheka ezweni lonke yachitheka mntakadlamini yachitheka malandela yachitheka ngwani yagcwala umhlaba wonke njengamanje bangikhuluma nawe kade ngibone elinye isonto elaseZimbabwe ngathi le video kumele ingene kumele bangitholele abafana lapha bangidownloadele yona ngifuna ukuthi ngizwe kuthiwa liphakiswe ngesishona siyabona ST into enziwa uNkulunkulu is bigger than all of us sure le ncwadi ayikho ngoMajola le ncwadi ayikho ngoAndile
encwadi umnikelo webandla likaNkulunkulu nize nikhumbule emzimba kaKristu Inkosi yami. noma sengahamba ngalala kobandayo ningaphakamisa igama lami niphakamisa igama likaKristu ongithumileyo ngoba ngifisa ukufika ezulwini ngibe necala ukube yaba ngami Ey madoda. ngisho isithombe sami asikho kuyo Yo. kukhona amagaba ngaphambili athi uhambo lwamahubo Yo. nezihlabelelo zikamoya ngoba ST kwakuyilesi sikhathi sebewona ulwandle olubomvu wathi uMiriam esebona kuntanta amaphuzu aseGibhithe phezu kwamanzi emva kokuba uMose memezelele wathi lezi zethu eniyibona namhlanje ngeke niphinde niyibone leso sikhathi wamemeza uMiriam wathi akabonga uNkulunkulu wethu uhlabelelani kuJehova Nkosi yami. ukuba ihashi nenkweli yalo ukuphonsa olwandle futhi ukumemezela ST South Africa ngithi bafowethu inqobile ingonyama yomndeni kaJuda sadlula kwiCovid saphila ngeke sithule likhona ihubo lakho Mzansi Afrika Nkosi yami. ngeke lithule ihubo bandla likaJesu likhona ihubo lakho Mzansi Afrika likhona ihubo lakho Afrika hlabelela kuJehova uthi sekudlulile konke yawuhlabelela ngokuthembeka kwakhe ICC izawuzama ngomhla ka15 ngo6 intambama siyaqala ngo4 ired carpet ngithi ngizoyibuza ukuthi khona ke no ST bayasakaza batshela umuntu osekhaya ungakafiki ngifuna ukuthi ngomhla ka15 noma ungilalele njengamanje ushulilize lamamekha uthi uyadela wena osulapho ushusha ikhwela wena oyinsizwa yakithi uthi ohe kazi mawungekho lapho yokukuphi ushumemeze ebandla likaJesu uthi kube ngangasindiswa ngoba yini awu madoda ake sizigatshe emzimba kaKristu ake kubonakala amabandla ngamabandla faka izivatho zakho uma ufuna ukuzifaka ngoba uJesu akafelanga iRoman Catholic kuphela uJesu akafelanga umfaith mission kuphela uJesu akafelanga umgospel kuphela walenga ukuba bonke abamamukelayo awu madoda wabapha amandla ukuba babizwe ngabantwana bakaNkulunkulu wayesefika wathi wonina nonke enikhathelo nenisindawo zami kimi ngizoniphumuza lifikile abafowethu ihubo lebandla lifikile abafowethu ihubo labazalwane lifikile abafowethu incwadi yabazalwane ngithi phuthuma eweb ticket phuthuma eBoxer Superstores phuthuma ePick n Pay uthole iticket lakho siyohlangana nezingqungqulu uNkulunkulu ayivusile ezweni lakithi awubheke nje kwi-line up ST simphethe uBishop T Thwala yes simphethe uReverend Sokhela wentaba yasemsele yes ngithanda mfundisi wami ungehle stage ungashonga ukuthi laphi ibandla selimkhonza kudele simphethe uMnomusa Dlomo ngathi mama mprofeti uMnomusa Dlomo uma CFC ayamahle ngathi ungehle stage ungashonga ukuthi liza lisidinga lakho Nkosi yenyaniso besiyanetha imvula yeICC awusuka madoda izawunetha ngaphakathi libhabhe ijuba lasezulwini izulu lihlangane nabantu bese abantu babulise amazulu bathi siyabingelela wena onwele zakhe zimhlophe oboya bezimvu siyabingelela wena onyawo zakhe ziyabengezela kojasiphi siyabingelela wena emlonyeni wakho kuphuma amanzi amazwi njengenkemba ukhona uSigwili ukhona uDumi Mkokstadi ukhona uJumbo ukhona uSebenzuza wazalwa yiwo lamahubo wathi nawe ungamthatha umenzo wakhe akubiyele umhleli ubengasala kanjani wathi zita ta bese abekhona lapha uShongweni khuphuka awu madoda legend athi kungcono ngihlale nginje kunoba ngiphumelele nezinto zokwebiwa bese bakhona umfana lapha ovuso uNkulunkulu ofuthi uphondo uyandisa Bhotsa ozalifutha ememezela isiqalo esisha ememezela ihubo elisha ememezela umfulo ogobhozayo umthombo omusha sound of the trumpet yenza umsindo weshofa uzomemeza
sesimi ngezinyawo zonke ake ngidwebe isithombe for 2 seconds ST ukuthi ST kuzongena amadoda awu13 aphethe imiqulu yama-chapters kusukela ku-chapter 1 kuze kube ku-chapter 13 azobe phethe ama-scrolls egqoka ama-robes amhlophe sure agqize ngombala obomvu la emahlombe awo ephethe ama-scrolls ngaphana ngabe eshaya ulayini izingoma zibhaliwe ngoba these are epistles of music iziqeshana lezi njengoba wena wabona kulotshwe ezibhebheni zamatshe madoda kanjalo kulotshiwe bandla likaJesu encwadini nombolo lamahubo ukuthi awubazi ubuhlungu bendumiso yami awuzazi inyembezi indumiso yami musuke ungithulisa wena ungazi ukuthi uThixo ungilande kuphi kulotshiwe kulamakhasa lencwadi uthi uthando lwakho luyangengama kuphela lungiyengile njengoJeremiah ngayengeka isothandweni oyongcwele ufuna ukuthi kumuntu osazindela engabaze enongabazane ngithi kuyena mawungekho uyobukuphi ngithi kuyena wesathane ngomgqibelo mhla ka15 sokubonisa ukuthi khona insali likhona ibandla akhona abaselela uJesu abangenamahloni funa ukumema kumzimba kaKristu ST yonke indawo yes ngithi abaphuma bafethu ayiphuma ingane zikababa abaphuma bathengwe ngegazi size ayisise sizokwamukela nansi incwadi yamahubo so fele eThekwini impela bantwana basekhaya liyabhubha eThekwini into engiyithanda ngeinkonzo kanye ngama-events akho umpostoli Andile Majola azibe ekuthenini ukuthi iy'nkonzo zakho kanye ama-event akho ezohlobo oluthile lwabantu kodwa wonke umuntu ngabe ukhonza esheshi ngabe ukhonza eLuthela ngabe ukhonza AFM njalo noma ngabe ukhonza kuphi uma kuwukuthi nje wena uthanda into eno-music uthanda into ene-worship phakathi bafowethu eyethu le angikhulumi ke yethu thina abazalwane thina abazalwane esisindisiwe le isipho sethu ngiyanicela nami bafowethu ngiyaninxenxa nani bafowethu impela ahlangane lapha eThekwini ke sikwenze akube njengo Happy New Year webandla akube njengo Happy New Year webandla bazane bami lapho sihambeni sonke siyobungaza sonke usuku olukhulu olungaka liyoba umlando impela kuyoqoshwa emabhukweni ukuthi ngomhla ka15 kaMarch ikhona into yakenzeka eThekwini kube umlando kube usuku olungasoze laze lwalibaleka mpandile umpostoli kaMajola siyabonga kakhulu umpostoli abantu abambothenga amathikithi njengoba usumentionile eBoxer ePick n Pay amathikithi ayatholakala phela ST kunjalo ayatholakala ewebticket abantu abangene njengamanje ubafakela ilink ST sisokuthumelela ilink ST ube nayo ubafakele lana ilink bangene kuwebticket website bawathola amathikithi kube kuhle kube njeya engifuna ukugcizelela ngaphezulu kwakho konke ST yes is that uphumlando lena siyethulile kongangeze lakhe wasebayede ngizawulala eThekwini ngoLwesihlanu macingwane sibonane bese ngibona into zami zimi kanjani sathi mawuke wamemeza wena kaNdaba siyokwenza njalo siyawuhlangana bonga kwindlela yamakhosi ukuthi ibe nakho enhlizweni yakho ukuthi uyafuna uzohlangana nabantu besizwe sayo bese ke siphinde simakhele ST ukuthi abefundisi bonke siyathanda ukubonga kwizinceku zikaNkuluNkulu ezishicilelile imiyalezo ehlukahlukene ukhona kwe-line up umfundisi uJabu Hlongwane amshiya kanjani ukwazi madoda kunemiyalezo kuya kuyinceku zikaNkuluNkulu ezahlukahlukene nabomama bethu abagcotshiwe omama uNyandeni esibathandayo kuyinqumo ukhona laphana ubhalile ubaba uDr MC Hlomo wama-Covenant wabhala uDr CA Lehulela wabhala uDokotela ST Gumbe wabhala ebhalile ST umama uzukele Lambokazi Nkambule may so rest kwashi ebhalile engathi ngiyabona wathi Majola ngitshele ngencwadi ukuthi ithini kuyashashisa kuyaphuthuma ukuthi ngibhale ngangingazi ukuthi ithini kanti uqonda ukuthi uyothula incwadi esekobandayo yikho sizoba nethuba lokubungaza igalelo lakhe
ngoba siyadideka emoyeni wethu ukuthi sesiyethula incwadi usekobandayo kodwa siyabonga uNkulunkulu ngamagalelo akhe awenzile endimeni yomculo wevangeli. Ubhalile lapha uBishop Nhlapho ama-GNF amahle waqopha umyalezo umchazile sebhala wathi bandla lika-2080 yizwana umuzwa kaNkulunkulu wethu ku-2025 ngathi akusuka madoda impela kuyosala kwazeka ukuthi saphila ngesikhathi la kunengcozelo khona igama likaJesu kusengathi balinyathela ngezinyawo saba khona izizukulwane samphakamisa. Baba Mpostoli Amajola, siyabonga kakhulu man of God esikhathini sakhe esibhizi ukwazi ukusipha nathi ithuba ekuthenini ukuthi sibe nezwi nawe ukucacisela ababukeli bethu nathi ukubazisa ngalo mcimbi ozayo. Siyabonga kakhulu, siyaqinisekisa nathi siyobe sikhona all the way from Gauteng siyeza nathi eThekwini lomcimbi omkhulu kangaka. Wow, siyabonga kakhulu emalandela uNkulunkulu anibusise ne-ST Media Group yonke uNkulunkulu anibusise. We can't wait to host you kwi red carpet kube kuhle kube njeya. Thank you so much Mpostoli. Amen. Lwandile kaMajola besinaye lapha fowethu asihambeni sonke silibandla sipheleleni sonke khona lapha. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu angigcine nilapha emakhaya sayilungiselela ukuya kulomcimbi omngaka. Amen.